As they say, work, work, work until you succeed. I've been working in the same company for 3 years now, and I've encountered different types of workmates from my team and from my counterparts. As human as we are all unique in our own little ways. And that goes the same way here in the office. And we have to deal with them in our everyday working life. So, here are 14 kinds of office mates that you will encounter and might have encountered in the office. But before that, don't forget to hit like and subscribe and hit that notification bell and share peace and love! Number 1, the talker. So, if... Ano siyang masud? Nawala na ni blue screen na dyan ako VM. Kadyo na lang yan. Kuboy ko basta mo. Kadyo na mo. Kadyo na. Hindi ako. Number 2, OT is life. Uy, alas 6 na. Muuli na ko, ikaw. Ay, una lang, Gams, kay ulat pa ko, tiwas ako sa report. Oh, sige, Sige, ha? sige, oh, Ayo, sige. ayo. Oo, mag-OT lang sa ako. 3 weeks later. Uy, friends! Good morning! Ay, Gams, saan na yung oras? Ako na, kasayo ko di mo. Ni uli pa ka? Ay, wala, oy, nakatulog ko. Ikaw muli lang pa ako pa yun. do. Number 3, Mama Mia. Mama missing in action. Check. Asa si Eloise? Okay, balik lang ko niya. Salamat. Hey, Che, asa si Lois? Naroon ba ito escalation na? I'm back! Okay. Suman, nagkuha naman ko sa laptop. Number 4, the foodie. Number 5, the singer. Till now. I always go by on my own. I never... Number 6, the denial. Deny pa yun nga sa work. Ha? Error lagi na ako. Okay lagi ni. Okay ni siya. Nidagan ni gani ha. Bisang unsawa na nimo pag change ana mag-error gina siya. Hindi awa o. Sige, build yan, di ba? May error man. Uy, anong ni oy? Okay man ni siya gani ha. Anong ni? Ah, sakto lagi jud, sakto jud siya. Number 7, the questioner. Si Jay, saan na ito pag-open sa Microsoft Word? Asa may dapit? Taray ka nang. Ah, ni? Ah, okay. Sige, salamat. Kalimot makuha niya eh. Kaning pag-upload sa picture sa Facebook, bitaw, saan na ito? Kalimot makuha niya eh. Saan ganito? Anak, ani ka, klikaan niya. Klikaan. Anak. Ah, sige, sige. Salamat. Ang katungkuan si Jay, ang paint, asa ganyan na yung pangitaon? Ala, paint, darao. Oh, sorry naman. Number 8, the ratatouille and the chillax. Yan, so ano man mo sinigibuhat? I'm still working on it, boss. Okay, Marco. Okay ro. Ah, sige, sige, okay. Ang sa'yo, okay, di okay. Uy, di siya na ma-justify usa ka oras. Kaliso na, lagi mo ka. Kaya ro. Di siya kaya. Pagkaon. And number 9, the handyman. Uy, ako, naka-installer sa Steam. Ay, sana lang takag-link. Ah, sige, sige, sige. Salamat. Uy, may kumanakay ka ng buwan. Flashlight, para makabit. Ay, nasa cloud, sana lang takag-link. Sige, go. Apilin lang sa kuwan, screwdriver, kinakoy ayaw dito. Number 10, the silent night. Ay, kainit ba?
Uy, check ka na mga to. May ka ng supermerkado niya. Kuyog ka? Okay. Uy, check ka na lamig. Bakit itong lechon na to sa kuwan? Kang ka? Kapuring. Kayo. Uy, check ka na. Mga to lamig. Gabi yun na. Okay, fine. Luma ni mo. Number 11. The Dedicated. May ka-excited na kayo ko sa kanya itong VL ba kay Murag. Dugay-dugay na dyan na kung gi-file niya. Karoon pa dyan na ko. Uy, ano sa man yung kita na tanaw dira? Nag-wait ko sa reply ni TL, eh, na-escalation kahapon. Sus! Ano sa man na? Uy, nagkuhan ko. Ka-dedicated ba ni niya? Uy, Lagi kay, dapat manage niya para lingaw, inig-GL na kapuman. ayun si cellphone dara. Uy, KJ sa Dara, reply na siya. na, wala na. Muna dyan ni. Di na dyan ni mo. Number 12. The Life Existential Crisis, Sir. Yes, I'm done. Wait lang. Wala, nahurot ng chiptanan. Nahurot na siya. Dapat na ako itrabahoon. Wala yung pangalasing ko. Nakitaas pa ka, taas ko. Oh, sus, may daghan. Ganan ka? Oo, gaya ng kapat. Oh, sure. Asan? Ito pa, kaniha. Ito pa, pili. Okay, go. Sige, salamat. Sure, my pleasure. Number 13. The Gamer. Wilbin, gi-accept na ni mong link sa Big Fish? Wala pa sir. I-accept na. Paliw ko para maka-points ko. Ikaw yung Lois, hindi gi-accept? Padong pa, sir. Sige, paliw kayo para maka-points ko, Ate B. Uy, yung sana big fish. Uy, yung sana big fish. Oo, nindot kayo. Sige, sindan na link ha. Perfect mo! Murag nindot lagi ni Padong. Cute tayo ang isda. Last but not the least, number 14. The chikading, naglupad. Uy guys, asa mo mag-dinner karon? Subo lang ko. Mercado. Laiso ba ata? Kailangan ko mag-dimso. Ay, like. Huwag tama na ginatapos dili. Ay. Sama, Ano yan? kaya mo sinigi buhat? Kaya, sir. Yes sir. Okay. So, that's it for today and I hope you enjoyed this video. I know nga daghan ba yung kayong mga types of office mates dito sa industry na wala na ko natin sa video. But I hope you still enjoy this video and don't forget to tag your office mates basit makarelate po sila. Don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Peace and love. Bye!